Usay ika-istorya nimo sa imong experience. In my journey in realty, dali guys, na sa pagsugod, medyo struggles. But then again, with ubanan sa tabang ni Lord, og paningkamot, go lang ng go, G lang ng G, kaya na to ni tanan. So, laban kagayan. Wow, congrats. Ayan mga partner. Thank you guys. Kuha na sila karon oh, sila Ma'am Jaylee, nagparihan sila. So, mo ni no ka. Good morning mga kapartner. It's another Thursday morning. Trabaho na po tayo mga kapartner. Grabe kaabot ang saganan kay naay construction dire sa atbang sa mua. Kisingot kong limpyo. Kuan may mag-follow up ni sa mga komisyon sa hinte. Kamera dua. Tumig gender mga kapartner para clarification na ning kuan, commission. Ikaw reto dia. Ipaklaro sa daw. Si Ma'am Sam ra mo to. Ikaw lang ato eh. To home development ya kay Ma'am Sam. Dahan tao? Kuan ba siya pang ipangita, wala may resibo. Karinor. Gana yung duha to. We are here. Jamsey office. Last fix na sa 380. 400 man. Wow! What's that? Tambal sa ngipon. Oh. This is Jamsey office mga kapartner. A lots of clients, a lots of property specialists. Happy Thursday.
akan acknowledgement visit, i-acknowledge mo. Tundaan mo, there is a risk executing this particular document. Salamat sa pagsalit na mo. Balik-balik, sa panahon na purchase mo, ayaw niya may kalimti, maka-assess kita na sa inyong pag-inahanglan sa with all your property needs. Yes, congrats. Thank you, salamat. Dili magbalik ya. Kung sa'yo buhaton, mag-execute o sa judicial partition. Alright? So, ano siya? So, we're going to give you guys some obligation. Certificate of completion. Proudly present to your name. Connected and serve as property specialist at Junction Realty with an office address at Unit 9, second floor, RGS Building, Ilaya Street, Carmen, Cagayan de Oro City. Completed the required training such as Basic Salesmanship Training, Phase 1, Phase 2, and Brokerage 101. Issued this 17th day of February 2022, Cagayan de Oro City, Philippines. Signed, Chief Officer, Section Dimple, and yours truly. Okay? So, ang una, atong tayo tawagon, ikaw dawat, isang buwan ka na Sir Edwin, si Ma'am Rakima A. Akong. Thank you so much. Graduate na. Ayan, Ma'am. Dago na kay patong nga kunis ka. Ma'am, Grace Vilturaso. Congratulations, Ma'am. Dago na naman matong ngayon eh. Ayan. Sir Edwin, picture. Wait mo, picture natin yan. Giamel M. Oliverio. Ayan, sir. Congratulations. Oh, si Ma'am Sanaya. Oh, si Baraton. Congratulations. Alright. Okay. Yan. Isa ka ID. Si Ma'am. Kani si, ano? Yan isa sa, diri sa Cagayan de Oro, para ani, no? Para ani. Alright, so, ma'am, please, spread the information sa lanaw. Ngayon, ano si Jamsi, yung scammer, ha? 1, 2, 3, 5. Last one. May makapilis na no? Hey, ma'am. Si Ma'am Kathleen, welcome. Training. Si Dimple, nakahalin mga kapartner. Baga kay commission mga kapartner, ganahan mo na. Mag-realty mo kung namin nga nakamani ha. Kasi ika-istorya nimo sa imong experience. In my journey in realty, dali guys, na sa pagsugod, medyo struggles. But then again, with ubanan sa tabang ni Lord, og panikamot, go lang ng go, G lang ng G, kaya na to ni tanan. So, laban Cagayan. Wow, congrats. Ayan mga Thank you partner. guys. Kuha sila karon oh, sila Ma'am Jaylee, nagparihan sila. So, maunino ka. Kabalo mo mga partner nga $500,000 ang ilang commission. So this is the remittance for today. Wala tayo money counter. Tara mag-ihap kay ma-short. Ihap na si Mami kwarta. Wow, amazing. So meaning to say there is money in real estate, ha? Kogi lang. Kogi lang. There is a perfect time, ma'am, ha? Ma'am Peng, don't lose hope. There is a perfect time. Oh, diba? Grabe yung struggle. Nahulog pa sa hagdanan, sa panasya. Daghan na siya nagyan. Nabahaan. Grabe, pero ni paso lang yapon. Then go lang yun. Laban lang. Inspire lang mo mga kapartner, ha? Muna siya. Okay. So, sa karong adlaw, February 17. Grabe, no? Commission mga partner, commission. Hapon naman eh. 1.
Dimple. Congratulations. Salamat sa pagsalit. More sales to come. Thank you, Shopee. Thank you, Shopee, sa akong bayad sa alubikid. Reverse lang. Businessman ang iyang client. Thank you kayo, Businessman. ma'am. Thank you kay Ma'am Jenny sa pagsalit na ako. O, Sir Glenn, thank you. Yes, thank you kayo, ma'am. Salamat din kayo sa pagsalit. We're good for 1 month. Ako rin yung agent na ginala-dala ako dun sa live. Thank you. Yes. That is Gemsy ha. Tatak Gemsy. Done today. God bless and more sales to come. Congratulations sa all. So karon nagbuhat pud mi kuan rolls, house rolls mga ka-partner para maging kanang half sign, epektibo o matrain pud silang kuya o si Kasi. Are you ready for this house roll? Ready na ka? Yes! Okay, so yan. Thank you so much mga partner. Please don't forget to subscribe our YouTube channel. Please click the notification bell button and please share this video also to inspire more people in realty business. Thank you so much mga ka-partner. God is good all the time. And all the time, God is God. Wow, one name possible. Maligo, get dagat Sunday. How much is that? Good night mga ka-partner. Good night. See you tomorrow to another vlog.